Duarbagori Karbi Gospel Artists Society pen kai pholang so picnic house along kechengsi Karbi Gospel Artists Society kesengpon. Lakha inkora trok Duarbagori constituency ke parlo kai pholang so picnic house along Duarbagori Karbi Gospel Artists atum pen kechengsi Karbi Gospel Artists Society kesengpon. Bangso along Duarbagori Karbi Gospel Artists pen lunse pi atum chetongsi Duarbagori Karbi Gospel Artists Society arpu kimi mate ang hoi deng pon rinti. Labang so keseng pon amayalong mai phu Samson tokbi kongchun bang Jonas Singh Phangcho Assistant Secretary Prisi Teron P Marson Rongphar Advisor Khonsing Langni Treasurer Lapen Binson Singnar Publicity arpu deng pon. Bangso api Executive Member sitami Nipson Ingti Serlima Rong Pipi Rensing Togbi Sonia Hanse Pi Lapen Clear Daplang Nipi Atum Apan Dengpon 2 Bangso api President Samson Togbi pen kaningje pon atengke kedam tangar ni anke nilitum Karbi Anglong Gospel Artists Society abangke Central Committee alongsi dodon bomlo bonseta non puthot nilitum Duarbagori Karbi Gospel Artists Society abangke akimi Duarbagori Karbi Gospel Artists Society pu sengpen kechengsi angdeng peman ponlo pusi cepaklang pon bangso mayalong kado kawe bangkora pho anbak amuluk cetongji puta pacini pon Kaziranga pen Thomson Terang Lutiki News Karbi Anglong. Next, Duarbagori along kami area committee staff kesengpon dan kesengpon lo ada masih di sana di wilayah Pontianak. Mungkin dalam tangga itu central committee dan secara lokal ini sudah itu central committee dan tidak kita asyik tegak. Mohon abu ini nanti ada masuk itu ada media kini yang baik tentang tentang mazhab sama itu asal dinasti Kardo akhirnya pilonar tum nilai lawan sitongkot lakukan nilai tum apan Karbi pot nilai Karbi custom nilai ke Samson taubi nilai rong ke dalam marah. Tetapi ni lah Duarbagori Karbi Gospel Artists Society lah so alam petak situ lah nanti tum lah cingwai saya. Nilai tum ke cingwai pun binong man ke lalau kedam tangan man ke nilai tum Karbi Gospel Artists Society lagi Central Committee man nilai tum do bom lah. Tetapi ni man ke nilai tum lah Duarbagori hawar jat dia committee staff hawar amai staff dukon den aku nilai tum cingrum tang ko dukon pina bercepat pun. Nanti pini lah so cetong long lu sepuluh sepi kuan bag cetong tu. Nilai tum pini kado dia bang korako ni tu iba. Lagi hat mangke kisu tadu lakin monile kampen cedai log masih tong mereka sendiri dulu. Kanta lale tumla Duarbagori lunse posa dela mapini ke cetong eke. Lunse pi lakin luntok bang tum saya dulu. Kardo nilimen Jonas Singh Phangcho. Jadi itu lakin dalam
non na di so pini la kopi artis. Jadi tum pini dah Karbi Gospel Artists Society itu dah Duarbagori aro pini sila dong so kacing room cenglo itu kita tangan ni pini tum Karbi Anglong Gospel Artists Society bisri tum dolo nasi angkang pilo lah ke sta Duarbagori angkang long tami tum ta setiap pokhet kenang ko pini apor program lason itu gospel berta ke mia program do prote tum kacing room kenang sot pa itu kacarap tum kenang sot patha ponsi ni tum pini dak Karbi Gospel Artists Society Duarbagori aro kesengpon long abang solo kesengpon native fan kita General Secretary Artis ini fan Raten Jongpon Tanda peni lah dah kopi piar putong kecebak pon bom mana? itu marfu cibak pon kala hello maipu lapen don maipu lapen kalau kongchun bang lapen rapchun bang lapen BD sar mate advisor lapen dihin rimbang RPC cibak pon long lapen pongdong kenang atau mapan bang kaya pun itu members mate bicara rapet je pan aku lapen sri cecong pon